بله تماشاوان هیجا شاندا انجمن اجتماعی کردی سوریه ایرو لگل وزارت دربیا فرانسه جویاد دمکی دکو اگر دسپیکرنا اپراسیونک ترکیه یانجی آخافتن لسر اپراسیونک ترکیه همبری روجابایی کردستانی تیکرن دمکی وساده اف جوینا گرنگ ام ده یکجی بشتارن جوینی ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین دربی انجمنان اجتماعی کردی لسوریه جب پاریسی بگرندست سلاف که ابراهیم که ابراهیم جوینه گلک گرنگ دمک هستیار دجی ام دکارم بزانه بن مجارین سرکه یکو جوینال گل وزارت دربیا فرانسه ده و گرتی دست چی بود؟ ایوار باش شقا و جوین جبری دمکی ده کار جرد بو و ما اوفیسا باکوری افریقیا و روجهلاتا ناوین دو وزارت دربیا فرانسی دی و دسپیکی ده ام لسر هنکی او دما کرونا و تیکلی هنکی چونو هاتن کم ببو لی پاشه پشتره ام سر خالین گرنگی گود ویده مید هنی هم جعالیه او يعني عقوبة قيصر جهنكي سفك بونه لسر باكور سوري بتواي روجلات وروجافا جالي كي دد سر دانستندني كردي لسر وگراندنا خلقي سوري وگران لغوري وقت بروجه كي حكومتا تركي ديتيني وهر وهاجي لسر وان تشتي داويه يعني تركيا لسر اوبراسيون كي نه اخافتني دكي افترد يعني هاتن اخافتن بوزارة دربيا فرنسيره که ابراهیم نها مجاران گرم بگرنه دستان و فرانسه یک جوان ولاتان گود دیالوگا کردی خودی رولک برچاو بو سکنا فرانسه دما نها دجبو دیالوگا کردی چیه و فرانسه لسکنا ریو بریا خسرکو خوش وی دیالوگی دور خستیه و ایرشی اوفیس و چالاگوان و حوالین انک سکرن وی درباره ده دیتنا فرانسه چی بو؟ براستی هنکی يعني المشارد دستي امريكيه دهشتنه ووانشي يعني ما باش وارد اخويا كرن قد دما بيشيد هنكي امريكي بهتر جدي بون دو وان دانستندناده لي بشتي اف يعني بن بيكرنج آلي في ريفابريه في آلي چقداري في لهمبر انجماني چيبو هنك يعني راوستاندن ده وان دانستندناده دريشكر فرنسي هين وكي بريد بينن جرك او دانستندن هبن ودوي آرامي ده دوريد هبه جبر يعني حطاقو يعني او مسألة آبوريجي لدوري بكار بين دوي هنكي آرامي لدوري هبه هگر آرامی دوره تنه به چه نافخوایی ده و چه يعني به هرمی به او تاثیر دکه لسر يعني خلقی دوره تم دبن ترسکه دبن که ابراهیم هروها نها وکی تدست نشان کری اگر اپراسیونه که ترکیه یا نو همبری روجوای کردستانی هیا اف مشارد ترکیه نها مشارکی سرکیه مترسي هي قد تركيا اوبراسيون كي بكا سكنا فرنسي وزارة دربيا فرنسي في درباري دا گر ام بزانبن اوان هنكي نريني ما گهدار کرن دي في مجاري دي بيگومان يعني ما داخو يكرن ما قلت شقوة تشتكي يعني چاره سريع عسكري نممكنه وهرج يعني جيتش آلي دبي چاره سريع عسكري دي پیش روش هين خرابتر دبي يادن ما براستي بروجه كي داخو ياكرن يعني اف دفرهان مادام قد بن ما ترسيه دي ومادام يعني ما ترسيه تركيا ينجي حجتها تركيا هر اوه تفاهمات بامريكار جي كريو بروسار جي كريو پککی دور دهی یان دوی قصده 30 کیلومتر جور در کوی
ما اف زلالی داخویا کرن هگر آلین دوی دورید آلی کار بن بمره يعني چه امريكا بج آلي كي دي فرنسا بي ولوجي قصدي وتركيا بي وك انجمنا اجتماعي كردي ام آمادني ام و بيك هاتين دوري و تايبجي آنيا اشتي و قازادي يعني ام دكارين و دوري اداره بكن و دوري هنكي آرام بكن ج اپراسيوني لشكري گلكي باشتر و چيترنگ كاركي ولو قبول بكن قصدي بهوريا مدهنكي وزحمت به لمرينك ووانجي باش جهداري كرو بجدية برس لسرفينا كرين يعني كيكي ابراهيم نها لغور آگاه دارين مش شاندا انا كذا سبا درباسي جنوي دبي بشتاري جوينين كوميتيات دستوري دبي د آستا نافنتوي ده نها روشا کومیتیا دستوری د چه آسیده او وکی شانجی بشداری آبه د چه آسیده دبی که ابراهیم وك حطانها يعني افقرا حشتاية امي تد حاضر ببن يعني او قاضي بربتشاف نهاتنا آفيتن و امشي يعني بتايبت بشتي قرا حفتا قالك نارينا مال سروينا هبون وما هن آلين ناف دولتي ديتن وام ذي يعني ذي شوني دجي جارك بنجي امين ونري دولتا ببينن قالك زحمتي يعني هم لسر روشا سوري بتهوائي دناف شاندا اوبوزيوني وريجيمي دي وهم جارا دناف شاندا اوبوزيوني جي جبر نارينا جدا جدا هني يعني روشا دستوري ندقلكي روشكي باش دي ويعني دفي كون بنا حشتاد وهنك تشت زلال ببن وين نرينا في دولتي يعني كارب بردوان بك براستي دستورك جي سوريا ربيداني يا ولي وغرك هب بشتي فينا كا يعني هن تشتي دني سياسي براستي هجر او يعني تشتي الجور بريانا ناف دولتي وبتايبجي جهيئتكي وجهيز لسوري تشينا بي دروش ولود نممكنه بتوافقات سياسي نبن ودستوركي باش بيداني افجي هنكيج علينا ناف دولتي دي سرسكناندنك براستي جردوي كيكي ابراهيم مجارك هي يعني اجبر قلت رايك اشتياق كرد بمقابني و آگاه داریم برفرح دوی چرچوی ده نینن دخوازم جده بپرسم انها ترکیه سرکوماری ترکیه به پروژه که درکت پیشی رایا گشتی گود کو او دی خانیا آوا بکن حرمک اولادینن 1 milyon penaberin Suri vegerinin bir taybet ilwan deverin gudbin kontrola wandene. Ve gumane ve ki mıtırsiye ke guherina demografiye درaya گشتیا کرد پیدا کر گلود هفدیتنا ول گل وزارت دربیا فرانسه ده و هستک ورگرد کو اویک گلو پروژه که نافنتویه و گراندنا پنابرین سوری بو وان دورین گودبن کنترولا ترکیه یانجی آلین کو حفکارین ترکیه نه پروژه که نافنتویه یانجی پروژه که ترکیه لگوری تشتگ تخویا کرن يعني امريكا جي اوروبا جي تفد ددن خويا كرن ويرو فرنسا جي يعني ما شريكن دبريارك د سوري لدربي برياري ناف دولتي وغرن شرط بريارا ناف دولتي خلقي سوري وغرن دوري خو وغرن مال خو ودروشكي آرامي وپاراستنا وان بجيب جيكري به لي يعني خلق سوري بزوري وگرن يانجي نوگرا وان لجهه وان او دب جاركي دن يعني ايشو ازاريه خلق سوري قجي زيدت كش بلي مترسيه كردا ومساله بوهرتنا قدوه ده وريد تشي ببه ايجار حطانها لغوري ام جهداريه الاوروبيا دكن او دبيجن اما ام لغور برياري ناف دولتي حتى هن قدنج تركيا جي درد كيفن قاوي تشتكي بزوري نبه ليه بيغمان يعني هندري تركيا دي
ev proje aniha bi dengekî bilind di navbera AK Partî û di navbera opozisyonê de çê dibe Belê. di bahuriya me de bi cîvcîkirina wê gelekî zehmetê dimîne wilo wek projeyekî raya giştî ya Tirkî hinekî pê mijûl dibe. Spasiyat etkim ki İbrahim Viro endamı komiteya perwendiyên derveyê Encûmena Niştimaniya Kurdî Sûriye pûj Parîsê tilgelme. Zor spas.